يا هنا نبي محمد ذلك الفضل من الله ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حل نبي محمد ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله ظهر الدين بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله خص بالسبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidil mawjud Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz Bismillahirrahmanirrahim Walaqad khalaqnal insana fi sulalatin min tin Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin Summa khalaqna nutfata 'alaqah Fa khalaqnal 'alaqata mudghah Fa khalaqat mudghata 'idhamah Fa kathawnal 'idhama lahmah Summa ansha'nahu khalqan akhar Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Al-ayah. Qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah illa anna abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw yumajisani. Al-hadis. Hadratal muhtaramin, para alim, para kiai, para masyayikh, guru-guru ngaji sesepo tor anom sebadan kula amul jaeki langkung-langkung Kiai Haji Muhammad Tamim Supyan yang datangnya dari Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sumber Bunga, terjugan Janabal Kuramail hadirin, para undangan rahimakumullah. Pertama-tama kiring kula sareng panjenengan selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadima bedana siang are samangken kula sareng panjenengan takdir ben Allah Subhanahu wa ta'ala along polong nang adinto tempat se mubarak sobung lain tuan rumah sekeluarga munceng doa kita nyoon doa barokah malar muga ponapa anak-anak se salamete kak dinto Abdus Salam bersama Siti Nur Kamilia mantel tetia anak sesoleh tor sesoleha selalu abekte deka orang tua dua deka guru lebih-lebih deka parentaya pun Allah lebat tuntunan syariat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidupnya selalu bahagia mawaddah warahmah juga hidupnya selalu
paringi mau inah pertolongan dari Allah, magfirah panyapora dari Allah, saingkeuna tunyah kong langkong ngajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala dadi orang sesampurna. Amin ya rabbal alamin. Sakadinto dari tuan rumah atas hadir para panjenengan, jazakumullahu khairan jaza, malar muga Allah bekal males da amal kabagusan para panjenengan sedaya. Susunan acara ning yari samangken gak dinto. Pertama pembukaan tawasulan, yang kedua sholawat julus langsung mahalul qiyam yang dipimpin oleh rombongan hadroh, yang ketiga yang kika dinto mau'idatul hasanah walimatil aqiqah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Tamim Sufyan yang datangnya dari Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sumber Bunga Saletreng. Yang ketiga yang kika dinto tahlil betul gula nyeragi deka suratna, doa kembali lagi kepada yang mulia Kiai Haji Muhammad Tamim Sufyan. Saka dinto badana susunan acara ngiring kita acara kak dinto kita kaji dengan pembukaan tawasulan dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruhi abaiki wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama was suhada'i was salihin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ballighhu al-wasilah, Ya Rabbi khussahu bil fadilah. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani as-sahabah, Ya Rabbi warda 'ani as-sunana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warda 'ani al-mashayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi warhamna jami'an, Ya Rabbi warham kulla muslim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib, Ya Rabbi la taqta' arjana. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi ya sami' du'ana, Ya Rabbi ballighna nazuru. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi tawshana binurih, Ya Rabbi hifdhanak wa amanak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syara'a lana sunnatal aqiqah wa amarana bi an namsika 'alal hibalil wathiqah. Wassalatu wassalam ala man ilaihi kullul mahabbah al-amiqah Sayyidina wa habibina wa adibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kulla daqiqah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tammah ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamam biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'd. Para teretan, para hadirin oncengan sekaulah muljeeki kong langkong, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru ngaji, para sepo, para aji, juga tak lupa dekat teretan tuan rumah sekapangkunan acara tasyakuran nang esori aremaken sekaulah muljeeki. Alhamdulillah wa syukrulillah, poci syukur ya toraki kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Setak ke akilia ki nikmat sehat epon, nikmat sempat epon kakaulah firang panjenengan seteja engkena bekto kula firang panjenengan nang esore mangken panikah takdir paringi taufik firang hidayat Allah kang kui yang kui dak kapon apa setiri dan Allah juga tetia sebab semaan kula firang panjenengan ka Allah firang ka junjungan sallallahu alaihi wasallam. Para rabu, para teretan sekaulah muljeeki anak panikah penerus kita odi nang etunya. Anak panikah juga termasuk dari salah situng sangu kita kang kui abelih ka pangeran Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Berempa banyak orang para teretan odi nang etunya seakan-akan ngelakoni dosa seta esapura sareng Allah. Tapi karena berkat anak epa tepak sareng Allah, anak epa soleh sareng Allah, anak epa semak ka Kanjeng Nabi Muhammad, anak eka ratui bareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ka apa-apana ka fujuk-fujukna nuruk bareng masuk ke swargana Allah subhanahu wa ta'ala. Tetipak napa'ah sesedeka akikah kita kang kui selamat anak zahir wa batin, kang kui selamat anak zahir jasmanina bareng rohanina ni kasobung arkena tatkala parengi sareng Allah subhanahu wa ta'ala kabagusan pangkeliana, kabagusan tata kramana, kabagusan nang tingkalakona. Para rabu, para teretan sekaulah muljeeki lamun parengi anak bagus sareng Gusti Allah subhanahu wa ta'ala panikah se muljah beni kun reng sepona sampai kana potona pamulja sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Salah situng dari sebab muljah anak poto engki panikah tapan reng sepo mun lambok banyak reng atapa para teretan mungkin tak teman nemuan kau le engat ke pertanyaan Habib Mustafa
ka almarhum Hadratus Syekh Ki Haji Ahmad Sufyan Miftahul Arifin, muka-muka yang ka atara cerita ya junana Allah Subhanahu wa taala. Situ saat nang pengajian atau nang parlua katia mangken panika mereka ni Habib Mustafa kiai kula mangken mata toman nemune orang atapa enong gunung ewa kuah pita horeng reng be lambe tebuna beliau Hadratus Syekh ya Ahmad Sufyan Miftahul Arifin Habib mangken gak rinto tak pate osom orang atapan nang ekereng ngah Habib osom maring atapan nang becana polan mangken banyak beca pun tak pati kering ngak lambe rat-retan ki nyamanan mangken muni penting ki berang lambe salah jauhan paparenga Allah ketempeng mangken berang kaju pujuk lambe jauhan mangken rat-retan pakakas odi alat-alat senolongi abe kang kuisai odi nang itunya kenaan mangken tempeng lambe ni bejenah kelaban benyaan pakakas senolongi abe ni kebejenah abe jen padeng ga Allah jen padeng ga Kanjeng Nabi Muhammad tapi kenyataan para tretan jen buka bereng pangeran jen buka bereng pangeran pakakas senolongi abe tapi abe jen jauh dari Allah abe jen jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malan muka sapora asarang Allah subhanahu wa taala kula toman para tretan entar kacirek elauan benda besar ni ke atas gunung sarah mun bakto najan ocan tak bisa kekasatan norok bareng reng-orengan numpak sepeda keker kecora Allahumma sholli ala Muhammad nika kula toman ketemu kasitung orang beliau mator abdina lora lambok ki ajunan cek kenikna abdina bisa dikatakan gak dinto saareh sakalian otabe saminggu paling full paling sengkau tabo paling repot ampun abdina saminggu dua kali habis ka Hadratus Syekh berangkat dari mare solat subuh depak kaseletreng ngaji lebet buda buna beliau namun itamoy ngaji lebet tengkana beliau ada rekat disa solat rekat disa salah setara rekat dinto abeli pole kakak dinto depak maghrib atau be isya lemangken gak dinto abdina abid ampun tak nyabis ka kiai lora pak tahunan bah empian benih sen ngater kula gila karo numpak sepeda bengki sepedaan saya karo gila sepedaan abdina gak dinto lora bah mundi sepeda jentantaran le kak dintos tindak ngerten pandi sepeda pun berung pangeran para teretan ki sempatan anggui soko na lambok tapi tempeng etolongi soko dua roda karo para teretan teti jen banyak soko nah jen sengka jen ber Allahumma sholli ala Muhammad milan para teretan tua-tua orang soleh panikah be lambaan Allahumma ya Allah tu Gusti la taj'alid dunya fi aidina cecetia kitunya panikan nang etanang abdi nang yate abdina la taj'alid dunya fi qulubina cecetia ki at pon apa dunya panikan nang yate abdina Gusti ij'alha fi aidina cecetia kitunya kak dinto nang etanang abdina nika para teretan sekaula mulja ki milana kus sebab pernyuunan nika ka Allah Subhanahu wa taala tu Gusti pasemaaki abdina jenare ka panjenengan du Gusti pasemaaki abdina jenare ka junjungan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mun abdina di dunya jen atetia ki seman abdina ka panjenengan ka Kanjeng Nabi Muhammad nyuun pandi ki dunya mun abdina umpama di dunya teti jauhna abdina ka panjenengan bareng ka Kanjeng Nabi Muhammad cek baten di dunya ni kangwan ngani kita pereng orang banyak tangak keni kemangken para teretan tikel pokon minta dunya jauh tak jauh ka pangeran tak ngurus sementing enjoy lah ni tak sip ni kabar teretan saya kula mulujaki tak mikir kana potona de remedeki olowanna napa ka pangeran napa kalena pangeran la haula wala ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana ila ahsanil hal tu Gusti sing oba kebedaan oba ki kebedaan panika dek kasih lebih bagusan malah muka ekatrema sareng Allah Subhanahu wa taala milana mangken nika campur aduk tak temu karona kadang sesepo engki tak bisa kula ngucap sepo sekeni engki kadang bede sepo menyepo engki sesepo bede se anu karo teretan milan kula pernah antara kapode ngireng Hadratus Syekh ya dia Mas Sufyan debat kalpun kadang lebe cengkar kanton ni ka pa bede reng sepo keni ka minta aing ka Hadratus Syekh bara teretan nyon aing ka dinto kiai nape niko na abdi meler kiai masyarakat sorwa sekolah tak toman anda kiai amain melalaba umur sapa napa anak nembian 11 tahun keba mun 11 tahun meler kapra mun setua meler tak kapra
pas njaan ring sepuh ni ka patartan matur ka kula lora kadin to aing nginum abdi napa napa ibu ki anak iki ma tak jelas kan nika ontong sadar para tretan saya udah muljaki kira paro pone numpian separo enum anakan separo engki lora manten-manten patepawa de baban milan para tretan saya udah muljaki zaman Sayyidina Umar Al-Khattab nika beda salah setong reng sepo mamatul potrana ka Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab katipona apa anak abdina kadinto mak kadinto bengal ka abdina napa ngangka suara ka abdina anu ka abdina. Akhirnya celok di mana? Ka disa dan acong. Teh luar apa ben mak bengal ben tak tahu hak ka ben kareng tuan aku tua. Abdina oni. Tapi cereng abdina kadinto lahir reki dari embuk budak. Nyama abdina nyamai peburu. Tak nyamai nyamana rengkap prasi guspa ku nyamai bak cuba abtina barang apa tak ya ceri tak buruk sekali Al-Quran tak buruk sekali napa saya kiba barang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tin etorot beria lahir torot beria tak yo laki gabangiran tak etoraki tak ya ceri bona apa barang reng sepo ngi akhirnya Sayyidina Umar keker tuka ka reng sepo na para teretan cereng tika teu kay anak kadang ki pon anak antara ka ketika deuna Sayyidina Umar Al-Khattab milana para teretan gauji benereng tua wanikah situng anyamai anakna nomor 2 mata pak tengkana ngolo aki adi